Yes, andilongengeza. Anti kalokuthi mina ngide emandla mani ngisangicele wena anti mani ungicelele umhlangano lekhaya. Siphelele ungicelele bomani menjelwane bomani memdabete bomani memavonkwane yebo namani mesigwalaza nje niphelele nonke anti mani ngile weekend lena ngibathi ngiyahlanganise anti thinta ubani athi ifuni mani kuhlangane anti yes. No anti lo mgcibelo lo bengicela nje Nkosi yami kuhlanganweni yes. Sawuhlanele isihlahla semkhiwa lapha endasi yes. Lesihloko anti mani Nkosi yami ngibuka lokuthi nalapha emcashweni sebangicoshile lesimo sami nalapha bebasangibithile ngeligama lami leli serious bangibitha ngasikomota ngathi akuhlangani nalo muntu lebengihlala naye uhambile. No anti ngifuna nje ingqithi inye anti ngifuna ningiboleke le mali le niyoyisebenzisa ngifuna siningiboleke le mali le niyongcwaba ngayo anti wami awuba ke ngithi anti lonke ngeza ngifuna lo mhlangano umayelana nokuthi ningiboleke le mali le niyongcwaba ngayo le ngithingela ngayo libhokisi nento nekudla nibhadale tonke nje indleko temgcwabo yes angiva ke kanti bengitheni mesingcwabisa bengingawuthathaphi bengingawukhanza utsinwephi ngenamali anti ngisengacabanga nekubhalela emsakatweni ngicele ngithi umsakathe ngibhale kusangisekho ngoba vele lokuhlupheka kwami ufana nemuntu losafile ya anti nangabe lehlobo takho nohlala nato tinanisela labanye abantu wena nawuthi uyaqhamuka tithi kude kufanele ufile yes mina nje ngabe ngimi lenginika wena imali wena somtsala solo hayi phela ayina musa kungithethisa anti angisimntwana phela nami akusimlo lo wathi sibala akakuvalelisi phela lamehlela langephandle ngathi ukhothile wena nje anti kushaya mina